twizere ko mukomeje kugubwa neza tubazana amakuru mu kinyarwanda ku buryo burambuye na amakuru mugiye kugezwaho na Intanshaka Herike Manetsi. Hanyuma inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye ibikubiye mu myanzuro y'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU isaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano irushinja gutera inkunga umutwe wa M23. Tubafite n'amakuru avugwa mu mikino. Abashinzwe gutegura isiganwa Tour du Rwanda bamaze gutangaza urutonde rw'abakinyi bazayitabira ndetse na nimero bazaba bambaye. Hanyuma hari n'amakuru avugwa mu myidagaduro, ibuka gukora subscribe, turaje mu kanya gato tuyarambure. Mwese murayisangamo. Twari tubikomejeho mu ncamake ku wa 21 Gashyantare 2025 inteko rusange y'imitwe yombi yateranye isuzuma raporo ya komisiyo y'imitwe yombi ku isuzumwa ry'ibivugwa ku Rwanda. Mu mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyi raporo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ariko iyi nteko yemeje ko EU yirengagije nkana impamvu zitera umutekano muke muri Kongo. Inteko rusange y'u Rwanda yateranye nyuma yo kubona umwanzuro w'inteko ishinga amategeko ya EU ku bwiyongere bw'ibikorwa by'ihohoterwa mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma reka dusimbukire mu makuru avugwa mu mikino. Twari tubikomojeho ko abashinzwe gutegura isiganwa Tour du Rwanda bamaze gutangaza urutonde rw'abakinnyi bazayitabira ndetse na nimero bazaba bambaye cyangwa se nimero zizaba zibaranga, mu gihe habura iminsi barirwa ku ntoki ngo Tour du Rwanda 2025 itangire. Urutonde rw'abakinnyi 75 rwamaze kumenyekana ndetse na nimero zizaba zibaranga ziratangazwa. Igihugu cy'u Rwanda kugeza ubu nicyo gifitemo abakinnyi benshi, aho abanyarwanda bazaba ari 16. Ikindi gihugu gifitemo abakinnyi benshi ni igihugu cya Eritrea, nk'ibisanzwe kizaba gifitemo abakinnyi 9, harimo Enoke Muruwe Bernard watwaye iri siganwa muri 2023, hakabamo Eyobi Metikeri uzaba ukina Tour du Rwanda ku nshuro ya 11 ndetse n'abandi batandukanye. Mu banyarwanda urutonde rwabo rwatangajwe harimo Mugisha Moise, Masengesho, Munyaneza Didier, Uwiduhaye Mike, Nkundabera Eric, Muhoza Eric, hakabamo Manizabayo Eric, Byukusenge Patrick, Gahemba Bernard, kazamo Nsengiyumva Shemu, Tuyizere Etienne, hakaba harimo Ruhumuriza Aime, Ngendahayo Germain, Niyonkuru Samuel, Hakizimana Aimable, Nzafashwa nayo Jean Claude. Habo akaba aribo bakinnyi 16 batangajwe ko bazakina iyi Tour du Rwanda. Naho mu makuru avugwa mu myidagaduro, Perezida Paul Kagame na Madamu we Jeannette Kagame bitabiriye igitaramo cya John Legend cyabereye i Kigali muri Biki Arena mu ijoro ryo kuwa 5 tariki ya 21 Gashyantare 2025. Perezida Paul Kagame witabiriye igitaramo cya John Legend yafashe umwanya asuhuza abandi bantu benshi muri Biki Arena bari bishimiye uwo muhanzi. Hanyuma reka mbashimire cyane mwe mwaduteze yombi.